Mozak me evo iskače, evo mozak pa boli, boga mi. Sam, pa još mi niko nije prišao da donio čašu vode, jel dobar moj odgovor? Pa vode mi niko nije donio. A ja to ne shvatam, ali ne vezi, u hotelu sam Linda. Ja sam u hotelu Linda, platio sam konak, znači to je, vi bolje znate Istanbul od mene. Znači ušao sam prije sat, dva, pošto on ogroman, znači u hotelu sam Linda, kod hotela Saraj negdje. Tu sam raspremio rusak, mi je težak 20 kg, nosim ga već 1700 km, on me slomi. Na njom su bosanske zastave, turska zastava. Turci od 80 milijuna Turaka, niko mi nije donio čašu vode. Prepustili su me, da vam kažem, evo slušajte me pažljivo, imate šta čut vrijedno. Ja sam vrlo neobičan čovjek, ja se zovem Božji mrav. U Sandaku su ljudi mi dolazili u hotel, ja sam klanjao za neke ljude, bukvalno su od karcinoma ozdravili. Kad sam proučio u Sofiji, u Bugarskoj snijeg je prestao, u Republici Srpskoj, u Srbiji isto kiša je stala. Znači, vrlo sam bogobojazan. Ne mogu da shvatim da me Turska jedina izdala. Šta hoću da kažem? Prije 2 mjeseca sam najavio da ću krenuti na hač pješke. I Turska me je pitala, bukvalno ne govorim sad o personama, ljudima. Kaže, šta želiš kada su u Tursku? Ja sam rekao da me volite, ko što ja vas volim, i da mi dodate čašu vode. Kunem ti se velikim Allahom da mi ni čaše vode nisu dodali. Znači, ko mi pomaže? Evo sad čekam hotel Lindva, opet Bošnjake porijeklom ja iz Bosne, tu su u Istanbulu. I neke novinare. Još mi ni jedan Turčin nije super dao džaba, a slušaj me gospodine, zašto si mi drag, što sam me samo nazvao. Kad sam došao u restoran danas na ulazu u Tursku, dok nisam izvadio pare, čovjek je mislio da sam ja sumljiv, znači kad me vidio s rancem, on me nije htio uslužiti dok ja nisam pokazao lire. Kad je vidio da imam para, onda me uslužio. Ne mogu da shvatim odakle tolika sumnja, tolika ljubav prema novcu Turaka, prema Dunjaluku i da su bukvalno, šeitan ih je prevario, da su volili Mercedese, zgrade, a bukvalno vjeruj mi da Allaha i ne spominju. Ja neobično omiljen u narodu. Ja ne pružam ruku predsjedniku države ako ne vjeri u Allaha, ako ne voli svoj narod i ako izda svoj narod. Ja njem ne pružam ruke. Spavam u hotelu, ne idem. Jer znaš zašto? Čovjek može izluditi na ovom putu. Ja kisnem na -27, u rancu nosim Kur'an, nosim srđadu, bateriju, a kunem se Allahom da nemam gram vode ni gram hljeba. Znači u rancu, evo dođi pa ga vidi. 20 kg zastave su turske, zastava Bosne, zastava Jordana, zastava Saudijske Arabije. I tursku zastavu sam ja kupio. Ja ako umrem nemam kome prenijeti. Mene znaju napast na ovom putu psi. Po 3-4 mjesta psa, ja proučim kuluala, oni pobjegnu. Prate me kroz Bugarsku, me psi pratili, ja sam njih hranio, a ljudi me nisu pratili. Znači životinje osjeti. Zašto je ovo sve govorim? Na početku sam ja zaista, ljudi su, eto, dobre volje se, mislio sam da su dobre volje. Objavili živ račun, kunem ti se Bogom, ja stavim kartu, imam vizu kartu bankoma, stanje 0. Po 10 puta me pitaju je broj živ računa pravi. Smatra su ti, ako je čovjek insan iskren, on neće pitati čovjeka da mu treba, on će uplatiti i Allah zna da je uplatio, a možemo obavijesti da je uplatio. Međutim, dešavalo se da 2 mjeseca ljudi nešto uplaćuju, a ja stavim kartu stanje 0. Da ti kažem iskreno, i ja i ti mene možeš slagati, ja tebe, ali ne možeš Allaha. Zašto ti ovo sve govorim? Ja sam kad sam krenuo na put svjetlosti, na hač pješke, ja ću u Meku ako može doći puzeći, ali sam zamolio Allaha, kogod mi pruži ruku, doda čašu vode, a i donira za čarape, jer svaki dan bacam 2 da satuvam nogi, inače u Meku neće doći, jer put je 60 km. Ja sam zamolio Allaha da ga upiše ko da sa mnom gazi u Meku. Može li pošteniji od mene? Znači ne treba to ništa britati, ali niko ne uplaćuje. Evo opet je objavljen živ račun. Uplatili mi danas Bošnjaci Luksemburga. Turci mi nisu ni eura dali, to ću namjerno reći, javno reći. Zato, evo nosim u rusaku kapiju Bosne Bakrore za režu Lemu Gormeza. I on mi isto rekao preko tajnice da se ne slikiram da će u svim gradovima imati spavanje. Kunem ti se velikim Allahom gospodine, zato što me nazvao drag si mi. Evo hotel Linda proveri, ja sam platio 80 turskih lira, ali nisam zato jeo od juče. Znači ja smatram da mi za Tursku treba mjesec i po 2, ali da te skratim, cijeli put od Bosne do Meke je oko 6000 km, ja ću ga kogoja pregaziti za 8 do 10 mjeseci. Kažu ljudi da prije 1000 godina, kad se išlo prije 2000 godina, sa kamilama, konjima, konji su gazili 15 mjeseci, a ja sam već pregazio, znači, zahvaljujući Allahu, ja opet kažem, dao mi je snagu, energiju i optimizam. Ja sam pregazio, pazi, za 65 dana 1600 km, to ne može autobus. Ja ne bojim se Sirije ući rata, jer sam u ratu bio 4 godine u Bosni. Ja ću sa dovom ući u Siriju i prvo ću posjetiti mezarje šehida Sirije, ubijene djece.
sa bosanskom zastavom i zastavom Saudijske Arabije i Turskom. Tako sam planirao, a to meni se sve ostvarilo. Ja ne planiram hotele, avione i tako dalje. Ali ako bude Sirija zatvorila granicu da mi ne da ući iz bezbjednosti razloga, ja idem na Irak, što mi je vrlo rizično i dug put, još možda 500.000 km. Ali ja sam odlučio i ovo, ja u Siriju ako me pusti, tu su zamolili već Siriju da me makar pusti. Ja ću gazit noću, puzit ću i ja ću prepuzit Siriju, inšallah. Da mi je doći u Meku. A s obzirom da su ljudi po prirodi izdajnici, znaš zašto? Vole eur nek rođenu majku, vole eur nek rođenog oca, vole eur nek mezar majke ili djeda. Ja ako mogu da dođu u Meku, a poslije ću ja lako stopirat ću, ako se mogu doći, inšallah, pješke u Meku, vrati se autostopom, vrati se na konju. Znači, razumiješ, to je meni najsmješnije pitanje, najobičnije. Meni daje doći u Meku, ali zašto ti ovo, gospodine, govorim? Nikad istorija ne poznaje. Meni kažu, ja sam 5 puta usnio u stazu, poziv, ja sam molio Allah da mi da znak. Nikad niko u svijetu na nogama, na 2 noge nije došao do Meke na ove kilometre s ovim nijetom i na ovaj način. Nisu su ljudi brodovima, avionima, kamilama, a ja idem na 2 noge, nožice. Znači ja ako ovo izvedem, čovječanstvo ne pamti da je neko izveo hađ na nogama. Znači poželi ti men to, a ovo ostalo nije važno. Eto to ti, gospodine, želim reći. Boga, s obzirom da moram noge čuvati da bi došlo do Meke, ja ću ako voda u Istanbulu biti, to je najmanje. 3 do 5 dana želim Istanbul osjetiti, slikat, objaviti neki rad u Istanbulu, poslati odmah internetom u Saudijsku Arabiju, u Bosnu i Hercegovinu, u Sandžak. Znači obavijesti svijet o Istanbulu kad Istanbul neće o meni. I tako, ja sam takav skroman. I dobri, najvažniji mi namjera. Znači klanjam sutra dumu i ostajem 3 do 5 dana u Istanbulu i opet molim Allah da te nagradi što si me nazvu. Jer ne znam koliko znaš o meni. Majka, otac, djed, nenak, sve mi je na hiretu. Majka mi umrla od raka sa 40 godina karcinom. Znači nemam nikog. Imam u Bosni bolesnu sestru, nju sam poljubio kad sam krenuo, eto.